I onda sam ja skontao, znaš, ima ovaj seljački turizam, kako se zove, znaš. Napravio ovu zgradu i onda, ja znam to Nimci vole taj turizam, pa sam ja onda zaposlio Herberta von Miglmajera, onoga bog švobu, znaš. I onda on radi, uzgaja te životinje i onda smo se odlučili da one velike konje uzgajamo. Mi ćemo, kako ti budeš pokazati, mora biti da ti jednog zamotam i dadnem. Aj vam bija konja, aj bija. Mis! Ja, hé. Ja, Herr Puppen. Was zusammengehabt geblieben? Ja, große Problem. Was? Große konj. Kako sad malo je bio veliki konj, kako sad? Mit Wasser iz nebesa. Kleine konj. Keine Problem. Kaj je Njemec? Das ist eingegangen. Bio jeder, onda pala voda i sad je ono postao... Ušao u vodu. Ušao u vaser. Nein vaser otporan. Ali nema veze, zapakao ću ja tebi njega dati, razumiješ? Kinder. Nein, Kinder. Nein, kaže, was zusammengehangen gespricht gegangen sind. Ja, ich weiß nicht. Dobro, Šlemene, oni recimo imaju zečeva, hajde zeca. Utekte nam konj, leti Herberte, leti za njim. Schnell. Ja vidiš moj Slemen, ovdje ima i testenine, ima i svega da se jide i nema ovdje ni alkohola, nema ni krmetne, razumeš? A ovo je moj Efendija otvorio. Efendija, ajde vam! Jeste li vi to došli malo? Jesmo, bogam, stigli i došli do... Veličanstvo. I on treba uskoro ići preko, ajde i tebe obiđe. Hvala ti što su odvojio vremena za mene. Dirigindijor, Jurkjor. Ovo je mali market, ali pun krcet, nema čega nema. Od igle do lokomotive. O moš, ono malo njem, kad bi dao još para, on mogao, znaš. Ako bude na fakiju, on će ostati. Da ja vas puno ne zadržavam, ja sam pripremio nešto Milošta da poneseš dole u one dvore svoje, ako nije problem, ako nije problem, prvo ću tvoje najomiljenije uvoti, evo, kek s linđu i ovi dvoje čarapa za hurem. Evo, boga mi ovaj keks za Mahidervan. A pošto ti je majka malo starija, evo ove lipe napolitanke pa nek malo umoči. Mlijekom, a mislim vas, hajde predsjedniče, Bog ti dao. A ovo ponesi pači, Ibrahim. I posalami ih sviju. Jurkjor, vidurim, girdem drap, kindure, tetere kirelulum. Šta veli on? Reća te poslije, nemoj pred njim da ja te objašnjavam. Haj mi Šlemen, imam mi, nemoj šta zamjeriti Bog, da imam ja Bogam hvala Bogu posla. Pa laj molit, Fendi. Ako budeš šta ti ostavi me, nije problem. Neka mašala. Hajde naprijed, hajde Šlemen. Slušaj, nema šta to govorit. Kako je kuć, kakav hotel? Kod mene moraš noćit, razumiješ? Noć kod mene spavaš, nisi ti meni svako. Aj mi sjest vam, evo i Selvednov ovdje. Hajde, vujnu. Što gledate vi ovdje to, ha? Što gledate? Siri. Kako siri? Siri, sliva. Vi ste gledali prije seksačke one filme, ha? Ja molim vam, kad moj da ja to uhvatim. Dok nije počeo. Gledamo tebe, kažu, gledaju tebe. Girgindirinden, Gül Süleyman. Girdem, girdara. Jurkjor, Leksun. Juk. Slušajte, neću kada je njemu ovo dosadno. Hajte, ne zanima me gdje, po selu tražite, on hoće da se sigra, one si igračke kakve. Nije me briga, ima da nađete, hajde, trk, požurite, si igra, one da se ja usigram ovdje. Hajde požurite samo.
Pa kako ti ovako dalje, Sulejmane? Šta se radi, šta ima tamo? Tableti. Ovo je apoteka, šta ćemo ovdje? Nije apoteka. Ti si market. Ima ovdje market. Oj, si. Ajmo. Viđaj, televizora. To su laptop. Ovo je si. Ovaj Naj. laptop, nego gutma. Da pozdravljam. Pozdravljam. Ne nikako ovo da najde. Pozdravljam društvo, jel ima nešto? Ovo je dobro veze. Pozdravljam. Nine. A šta nine je, bem ti, nine? Kako smo to slovo? Jel to? Gdje uzmaješ pa bilo, hajde. Jel je ovdje? Gle, Daj. Hajde. O, pozdravljamo mladince, malo šeta, malo jel, dovariće, sportom protiv droge, neka omladine, neka. Vrata otvorena. Pa mladinac, jel kod kuće je ostavljaš otvorena? Ja to šlem nadem bolje vata biga. Andra! Opa! Vem ti, slušaj ti šlem, ne mogu ja ovo, brate, mene krstar bole više od ovoga. Slušaj ti, imat ćemo sutra naporan dan, brate, Emileć. Haj ti, tu boš ti malo manji, ti moraš tam na ta, ja mogu na ovaj. Emileć, pa ćemo malo odmoriti, pa ćemo ujutro ko Bog da obići malo još sela. Neka kape ovo, neću, niko ne smije direkt nego ja. Emileć. Pozdravljam brada, ako nema pretjerane potrebe da se hrče, ne daj Bože i prdi, a nemate papir od ovlaštenih osoba. Ja bi zamolio, u redu je, samo upozoravam da sutra ne bude nije bilo. Nije se znalo, pozdravljam. Pozdravljam društvo, laka noć. Ajde, živio. Alo. Aha. Ajde, 6 sati brže. Ustit će mi se, da, ajde. Evo, Sulejmane, moram ustati, vrijeme, 6 sati. Moramo ići ranije, danas ima čudo obaveza. Sulejman! Što je ovo? Körde pupan. Dürügün diyor, rakıyor, yüründürü giredam. Yürügün dak, gündürü dum, ündürü dum, fiyokyor, yürügetin düdeceksin. Hondürü gündürü ka, hindürü pepere du, hindürü de giye fu. Kiya kindürü kindürü balvura, hindürü kira, dundürü ki, hindürü ke feke, hindürü yunda görübün, yürügündürü dündürün. Dündürün, yürü gibi. Girin ben barın dümdürüm, gire fjörin, gire Jackson, Vexen, und Vexen. Gire dündürü. Ha! Ošo! Moj Sulejmane,
Nisam ni ja budala ko što ti misliš. A? Ovo vrijedi čitavo bogatstvo. Da ja sad budem kaj i ti, no. Ena guermu, vrbe, saram, pambre. Nije ovako ni laže. Gorka mra, hada, Joj, dobra, ovo vrijedi čitavo bogatstvo. Sad ću ja tek digat svoje voždalje, razumiješ?